whakatolo wat pia ukokore ki u ngau e pimu a ngahi tala whatap kakatu o wha ngau e tuak e ku senolo kai ata mo mutuan ki whakahoko atu ai polokalama ako economic mai tau fanau ako ko ahoni mafogeni o February wa fe wa pea o kou tatari whiwhia ki mutou whanau ako ki e ku polokalama ako economica pea o kou amanaki e toko ni atu ngahi klasiko ni ke te ki mutou. Koe topiki o tau klasike ahoni te talano ai ki he types of economic system. Kapana mo manatu ki he tau kelas wha mui mui. Nga tau talanoa ki ngahi te whitoi palaparema economica. Ko scarcity. Pea koe uhingi ko si e tau resources. Pea ko paurewa ki tau whakahoko. Ha whiri o whakapoto. Ha whahinga systemi. Ki ne tufa tau e ngahi resources ko ia. Pea te talanoa i he kavinga ko ia i he ahoni. Koe whakaukau ulaki o whemau ke tau mahino i ke tau ilo i koe ha economic system. What is an economic system? An economic system is the way a nation makes economic choices about how the nation will use its scarce resources to produce and distribute goods and services. Ko economic system ko whaunga pe ko hafounga o fotu e hapure anga kene tufa aki and scarce resources. Pea koe whakaukau ko ni hangi ko e ko ngahi kelas na ko stala no gai moa. Ko whakaukau ko ni ulawa pio apply e tau mo whakaaho i he whamiri, i he kolo, i he wāhenga pe mo whunua whoki. Koe uhi usi au pito e tau ki resources ko e tau tolu tau mau. Pea ko pau rewa ke tau hanga whakua systemi. Pe ko hafonga ngā aue. Ke tau mui ke hana tufa. A e tau ngahi scarce resources. Pea ko ene tonu ko systemi tau whau. Mo whaunga ngā aue ko e tau whau. Pea me lava rewa ke tufa whakapoto e tau resources. Ko hea rewa resources. Resources also called factors of production. Kapau na mo manatu ke fufua taimi na mo wako e economica. Na mo talanoa ai ke factors of production. Ko factors of production. Ko kotoa ai ngahi unau o ku whiema ke whaua ke hakoloa. Tau whatata agi eni. Kapau ko koe ko tangata tau maa. Ko hae fua ngahi u factors of production o whiema ke tau ke whima. Pea ko ngahi u factors of production eni. Whima e toko taha ke ne natu mahoa a. Whima e mishini ke ne lola e whima. Whima o kere ke tua e bisnisi. Whima muhataha ke ne atamai e ngāwe. Kāto e ngahi ume ako ia. Ilo na toko ngahi factors of production. Pea wahe rewa factors of production ke konga lalahi wha.
Ulaki ko land, labor, capital, ko entrepreneurship. Ko land ko feitu ue ke tua business. Ko labor ko kina tolu te na ngau I business. Ko capital ko kato ngai u machine pe mo infrastructure ko tope e ngau ke business. Ko entrepreneurship ko mea mahu ingata haia I factors of production. Fe mau skills poto I ngau tau ke I ngau ki whakahoko aki ana whakalere a business. Pero katoa nang hai definition ko tope of factors of production. Land, labor, capital, entrepreneurship. Land ko kere ke tua business. Ko labor nau tolu te nau ngau business. Ko capital katoa ngai u machine o mea ko tope whilawe I mo business. Entrepreneurship ko skills here mo poto I ngau mo tau kei ki whakalere ke business. Ko uhi ko tau resources o ku scarce. Pea ko tau whie mau o tau tolu o tae whakangata ia. Pea ko paurewa ke tau whai e choice of whakapotopoto. Ko how goods and services should be produced. How should goods and services be produced? Pea ko hai o whakataumu ai koloa ko ia ki ai. Te oatpea ki whakatātā mahino. Ka pau tau nofo I tonga. Ko pau ke tau whiri whakapotopoto ko hea whahinga koloa o ku tau ke tau whau I tonga. E tau nai ke tau whau ha suski snow I tonga. E tau nai ke tau whotu ha industry wala mawhana ata atape I tonga. Ko pau ke tau sivi ko hea whima o kakai. Pe whakatau mu a kia e tau koloa e whau. Ka pau ko whima o kakai nau whima o maa. Pea ko pau rewa ke taki e tau ngahi tau mua katoa pe. Ke tau whau e koloa o whima o he kakai. How should the goods and services be produced? E anga whawhiwhi hono whau e koloa ko ia. Te tau ngau e ka machine. Pe te tau ngau e pe a human labor. Ko hai e nau e lele iange. Ko hai e nau e wawe ange. Nā sai ange tau ngau e ke machine ni o wawe pe e wawe ngau e. Nā sai ange ki tau ngau e ke labor. O ku maa ange I he machine ni. Ka koko e ia. Ko taha business ke whiri. Mo whakamau I a ngahi nau ko ia. Ko whi e ku whakapoto taha ke ngau e aki. Pea ke ngau e ki rewa ia. Poini hono tolu ko e. Who receives and consumes these goods and services? Mahau inga ki ke tāketi ko hai kakai ke tāketi. Ke whau gai o koloa. Tau nofo I tonga ko whanua mawhana tonga. E whakapoto nai ke whakotu ha business ko whau wala mawhana ata atape I tonga. O kontu e whakapoto pe. Kau toi ai e mea e toi mahu inga ngai he wala mawhana. E ai e whema ue kakai tonga toi mahu ngai he wala mawhana. Pea ko tau tolu ia.
Ko tau tolu ia ke tau whakaukau, mo tau sivi, ko whi koloa to tonu, mo ki nau tolu nau whi mau i koloa ko ia. Pea ko ngai whi mau rewa ko ia, e whakakakato rewa ia, pe whakahoko ia. Ia economic systems, o kune pure ai whanua ko ia. Pea ko ngai system mena ko tō mai ki tau tala noa he ahoni. Ulaki ko market economy, ko iwa ko command, pe ko blend economy, ko tolu ko traditional, ko subsistence economy, pea ko whaa ko mixed economy. Ka ki mua ke uhoko atu ke ngahi poini mahu inga ko ia, o ko uloto ke oate poini ko nika te kimoto. Ko tau wako ekonomika, e mahu inga au pito, ke tau sio ke foi tefito i rea, he e tokoni lahi au pito ia, ke ne o mai ai uhinga, ai rea ko ia. Tau whatata ai pe market economy. Ko market economy, ko whainga ekonomika pure pe a marketi. Ko command pe ko blend economy. Ko whainga ekonomika, o ku command, pe ku osi palani ipe, tangahi palani ki tau mui kiai. Traditional pe ko subsistence economy. Ko ilo pe ngahi u te whito i rea koe ni, hana uhinga. Pe a whainga ufua rewa ki hanga pe ko wha uhingai. Pe e toko nia ki o ako. Koe market economy, ko whainga system ia, no government involvement. O ukai ke kau e pure anga ia i hamea. Nengo ikai ke hao e whakakaukau ia koe ni. Ko whakakaukau ia koe ni, pe koe kau ai pure anga ia i he economy kotoa, o ku hoko ia. Ka koe whakakaukau ai economy, i he taimu tatanoa i ke production. No government involvement in economic decision. Ka ke kau mai pure anga ia. Tuku bea ke ka consumer, can now decide what should be produced. Tau savea halo pe tatou i tonga. Tau ilo i tatou ko whima ue consumer he ako tau piko kaifo i maa. Pea kuhanga rewa e whima ue consumer ko ia. Whai ai tatou. Ke tau fotu e business tau maa. Hikai ke wale hata hai tonga tuu hak pe fotu. Hane business i wala maa whana. E malawa pe kai ke fumu ui. Ai koe market economy, pure pe consumer me producer. Kono te whakarea koe taha koe whainga economic system en o tau ataina mi he pure anga. Ka pau ki whema ue koe ia ko business ngā he paskala. Whai te riha pe koe ia. Ka pau ki whema ue ko business ke whotu ha business tāpiriki. Koe mea kotoa pe ia koe. Decide pe ia e consumer pa mo producer. Aiau ne o mai tatou ke whakaukau ke koe price mechanism. Koe price mechanism o ku determine pe e marketi koe hae koloa ke whao. Te whatata a ki eni. O taimiku tau oi ki marketi tala mahu. Tau sio i he tokonaki kotoa pe. Mana ko abito lū iai.
Pea une whakatupu pe whakakaukau e tau tolu. Ke tau whenga e tokonaki ko toa pe, ke o mai e lugi marketi. Pea ko ngai whakaukau e ko ia, pure pe consume mai pa mo producer. Kai ke kau mai pure anga e I hamea. Kono te whakarea koe taha o e market economy, wha iloa pe ko free market. O whainga system o tau ataina au pito. Ke tau ataina pe koe ko hae kolo ke whau. Ke tau ataina pe koe ko hae kolo ke consume. Pea ihe taimi lahi ko tau ataina pe koe. Ko hae price te ke ave mai koloa ko ia. Ka wea no paro parema o naia o whainga market system ko ni. O laki ko difficulty of enforcing property right. Hau pe hata hea whau hane koloa pasio pe hata hea manako he koloa ko ia. Pea ne whau ia koloa koe ta tau. Mo koloa ta ko taha koe. Kai ha property right ia. Kene malu koe mihe o whau ho koloa. Poini hono wa some people have few resources to sell. La he kakai ko ke hana resources ana to ke na hanga whatau atu. Poini hono tolu monopolization. Ko monopolization ko taimi ko pure ia e ha business e taha. Pe ko hata ko taha ai marketi. Ko futau ataina ko marketi ke whakalere pe ia te ia pe. Ko hai pe koe o kumaro e nei vi whakapaanga. Ko ia ia tene hanga monopolize ai marketi. Tene pure ia ia price. Tene pure I ko hea lahi. Ko loa ke whau. Pea moe hafua moe hafua. Ko parapare ma whakausi o whainga market system. Pe ko whainga economic system ko ni. Ko no public goods. Kakia hata haia ke ne hanga whau a ngahi koloa. O iloa ko public goods. Ngahi business. O fuwhe mau e pure anga. Ko whare mahaki. Ko defense. Ko uhila e hala pure anga. Ka pahu e kai ke kau mai pure anga. Ka pahu e kai ke kau mai pure anga ke ne hanga pure hafonua. E tue noa ngahi business ko ia. Pai malanga rewa. Ke hoko ngahi parapare malahi. Ko command pe ko planned economy. Ko whainga economic system here, all resources are government owned. Mea ko toa piu pure I he pure anga. Mea ko toa pi o pure I he pure anga. Pea whaahu mai ai fuirea koe ko dictatorship. Pure whakarewerewa I pure anga ki he mea ko toa pi. Tu ni I he pure anga ko hae ko loa ke whau. Tu ni I he pure anga ko hae lahi ko loa ke whau. Tu ni I he pure anga ko hai tene whau e ko loa takta. The government runs all businesses. Whakalere he pure anga ai business ko toa pi. Controls all employment and decides how goods and services will be produced. The government decides who receives the product that are produced. Kai ke ngata pene tu ni ko hae koloa, mo lahi e koloa, ka une toi talamai e ia, ko e haha o koloa te kiwhie mau. Ko whakaukau e command pe ko planned economy.
mea kotoa pe o ku pure I he pureanga. Ko hae parparem a whainga sistemiko ni. Ulaki, consumers get low priority. Kai ke fu fe mau, kai ke fu mahu inga consumer ia. Ai fe mau ia kakai. Little freedom of choice. Kai ke ha tau ataina a tau tō. Ke whiri pe te ke kai ice cream, pe te ke kai ice poloka. Ne behe mai behe pureanga, kai ice poloka koe kai ice poloka ai. Kai ke ha tau ataina I he whainga sistemiko ni. Resources owned by the state. Resources kotoa pe land, labor, capital, enterprise, mau kotoa ia e pureanga. Traditional subsistence economy. Ko whainga economic system en oku, shaped largely by custom or tradition. Mei pure I pe en heanga e tau nofo whakafonua. Pea koe whakatata pe ki ai koe pāta system. Ko system ko nia na ngāu aki he taimina te ke hū mai civilise. Te ke whakahoko whakatau, whakawhitongkolo ai ake paanga. Ko o a ke pehe pongpongi, lere ki uta ta aki me fui maniok. Taritari ke hau a se emisi pe mitahi mo ne mata ika. Pake ave hakata maniok a se emisi, kani o mai ha mata ika. Ai ko sistemi ko ni, maalohi be e tau nofo. Whakawhalala ki he e tau tuku whakaholo. Ka whai haputu e osi kotoa e kolo ki ai. Ko e tau tuku whakaholo ia, o tokoni ki ai. Pe ka whai halanga whare, osi ka ato e tō tupu ke a tokoni ki ai. E ko whainga sistemi ko ni pure pe ai tuku whakaholo e whanua ko ia. Ko mixed economy, ko e combination of market and command. Ko whainga sistemi, o pure I he pure anga e konga, pe pure I he marketi e konga. Ia e ngai pisinisi pure I pure anga, ia e ngai pisinisi, pure I be he consumer pa moi producer. Pe ko lahi ngai ufonua I mamani, most economies in the world today are mixed. Lahi ngai fonua I mamani, ko whaunga I ni unau iai. Ai ko whakaukau e mixed economy. Ko whainga whaunga wha economika, o ku pure I he pure anga e konga, pe pure I he kakai e konga. Ko hui ko ngahi sistemiko ia pe ne taki mai e ki tautou ke ngahi government philosophies. O hanga rewa he pure anga taktaha o whau ne ngahi filosofia. Ke mui ki ai, o turi fua ki ai, ko ngā ke mau ne ngahi tau mua. Pe ko ngahi filosofia ko ia, o ku kau ai, a ngahi filosofia tolu kona. Ula ki ko capitalism, ko iwa ko socialism, pe ko tolu ko communism. Ko capitalism, ko whainga filosofia pe ko whainga whakaukau. O ne whaka ai e ia, ai competition, I he marketi.
Kai ki neanga ia tātau whiataha e ne hu mai ke marketi. Ka kuni whakai ai e ia, ai whi au hi. Pea koe whakau koe capitalism, me tātau pe ia pa moe free market system. Whainga market u tau ataina ke hu mai peha taha ki ai. Ke tau ataina pe ko haa whainga koroa te ke whau. Ke tau ataina pe ko haa whainga koroa te ke consume. Ke tau ataina pe ko haa price ke koroa. Pea me mei alu whakataha mau pe capitalism pe moe whaunga whakapolitikare ko iloa ko democracy. He kona natula o kuna me tātau au pito. Tau kawe e democracy e tui whakatau ataina, tui whakapolitikare. Ko tau ataina. Tau kawe he capitalism e tui whaka economika. Ko tau ataina e whaukoloa. Ko filosofia hokoko e socialism. The main goal of socialism is to keep prices low for all people and to provide employment for many. Ko tau mua te fito o socialism ke nau puke ai totongi koroa i ha totongi o mauralo ange. Urua ki ia. I taimi tātau pe ke nau whakangāwe mo o mai hangai u whainga maari e ngāwe ma e tōra he taha. Ko whakakau i socialism te ngāwe mea ki Europe i he kuonga koe. Kana e parapare mahe na e aruia o iku ki he Communism. Ka koe whakakau ia te ia pena e whakafofa au pito. Tau mua ke puke ai price of goods i ha level o maulalo au pito. Pea oange mua whainga maari ngāwe ma e kakai. Ko filosofia whakaosi ko Communism. Ko Communism o whamatai whakaluku fuai e he whakaukau. Ko totalitarian. A totalitarian form of government is a government which run by the government. Ko hawhaahinga pureanga o ku totalitarian whainga pureanga ko ia o purei e pureanga ai mea kotoa pe. Ko whakaukau whakatonga o rea kon ko e totalitarian o uhingai mei ke uhingai ke rea kon ko whakatiki tato. Purei pe he pureanga ai mea kotoa pe. O wea ibe hono lelei, wea ibe mo hono kofi. Ka koe whakakaukau ia e totalitarianism. O au beke he ako, te ke ako ai. O au beke he mea kai te ke kai. O au beke whitu te ke nofo ai. Purei kotoa he pureanga. E ngai whakaukau ko ia. Pea koe whakaukau ko ia na toki na toki ohi mai pe e Karl Marx e ngahi aitia ko ia. O toi mo ui ai pure whakakomineusi i Europe he kuonga ko ia. O hangi ko siaina. Pe mo North Korea. Ka koe whakaukau ia totalitarianism. Ko whainga pure anga, pure whakatiki tato. Pure i heka pure anga e mea kotoa pe. O au ki he mea te ke kai. O au ki he ngā au te ke ngā au e ai. O au ki he whare te ke mohe ai.
Au ke taimi te ke mohe ai. Mea ko tawa piu pure he pureanga. Ko whamaa bobo koe tau klasi ke aho ni whanau. O kuno fui e whakaukau. E mahu inga ke tau ohi. Ha whainga politiko pa mua whainga economic system ke tufa aki. E tau scarce resources. Ka tonu e tau politiko pa mua tau economic system. E tā ure wano tufa. A e tau scarce resources ke society. Peneung he ke hao a whakakaukau ia ko ia. Ka oku mahu inga au pito. I e tau nofo whakawhamiri. I e tau nofo whakakolo. I e tau nofo whakafonua. Ke aia system e whakatoka. Ke ne tufa e tau scarce resources. I a whonga o ku tāuange. Pea koe whakaukau ia ko fie. Tāpuni aki e tau kalasi e ahuni. O koutu ipe ku toko ni ate ki kalasi ko ni ka te kimoto whanau. Pe hange ipe ko ia ku whakahoko ate he tau polokalama. Kaya mu whainga parema i he Economika. Pe tuku mai pe i lalo i he kusenalo YouTube. Pe ko mu whakawhitu taki mai i he email ko na. Malo mua mo tuku taimi ka mo. Fi whanongo mai ke polokalama ko ni. Pe ko whakawhi atu ki mutolu. O mo lava access mai ke polokalama ko ni. Ke mo share atu mua polokalama ko ni. Whamore. Nasi aonga ki he tau whanau. Whamonu ia atu ka te mutolu e weekend lo ko ni. O tala monu atu ke ngai whinga hako dobe mo whahako. Ofa atu pe mo lotu. Revere vai malama.